Anya laki din! Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami ang nagpuros iti bunga ti kamatis. Amula ni Uncle Pedro bangkag na. Ay, nagsaya atan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kuana, tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa. Basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap na malpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay, nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay pa lang ngamin aday di aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumot. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkit-kita kan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit. Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni baklay ta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumot. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaganakan ka ti kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katuan. At papikto ka kit din iti daya abakit. Amumutin ti ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay mo't kit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakit. Naganglem to malati payod na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iti pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas at talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmot gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kon mangsukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga? Anya laki din na ni nanang. Baya, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamad nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mo't tanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat.
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karuba. Ha? Anyat ibagbagam no lay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karuba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang kenkwana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagamat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amo da tulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam. Isu arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igin? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin makitang dan kwa na inton bigat. Wan na, kumare, umayak man man. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka din ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patyamot na dyan, kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kunaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mare. Busy, amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Dadaol samotan ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita kenkwana. Kat kaslasaan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Isu ti inam. Isu arumbang lang nga isu ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramidin na kanunungam lata. Salit kidi. Bakit? Saan mo takasta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Isu asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mat makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamotan ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mo't ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan, Nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamatis si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga na paanan nakitang dan. Siguro, tapno damot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang dan kun date. Ay, Nakitang dan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam kenkwana. Sa ita na pa rin nakitang dan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitang dan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitang dan Hey, jakamuking ka nga bakit? Nagdagang ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din.
Agong unget ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, napanainis istorya kadag iti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahawatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka sa ritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasarita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumare. Sanlak nga angawon akasta. Ay saan ka agang angong kumari? Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. Isung agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakay ti agawid ni Jay Iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang liberta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Kanya nga ita. Napunwan lang arot ti bakat ko. Nagawid lang arudan. Ay apo, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kada pimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, kapoy taramid mo pakpakitan. Si kakit di mat. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mangamin ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo't ano, jay dalatan, kon kunana lang mo't day, Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pang-aasim ko matasardeng ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbagay ti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sayin? Ala, Ostone, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka, kaslasan na makamaamires. Ay na, makabanog laki din ay ti aglabay ti kawas mao no lay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mo nga raw. Anya ita. Mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan.
Ta iso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan ko na sa anon ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Naimbag abigat mo, Mari Odette. Kastamat ken ka, Mari Lydia. Anya ti umay mo gatangan, Maray. Saan ka gumatang, Mare? Umay ko lang kumaibati na ti bayad ti parcel ko. Aga, sumanday ta, Maray. Di ka mo't maibusan iti parcel. Pangkusina ti inorder ko, Mare. Awan nga min oras ko amapan iji sentro. Sakit ada trabaho ita, Mare. Nimot na nang, busy iji garden na. Awan ti mang receive. Kan may mayat matlaang no dito istor mo ti pangibatsak. Iti kasta, kat saan mabanog ti delivery rider amapan iji balay me. Ay, uwan, Maray. Okay lang. Mano ti parcel mo, Maray? Dahito ti listaan, Mare. Nakalista amin dita. May sa rider ti umay mangi deliver. Uray saan mo nga alaan ti barya, Mare. Ibagam keep the change. Tip para iti umay ag-deliver. Ay, okay, Maray. Bali, talo a parcel ti receive ko. Wan ko, Mare. Dahito'y mat, parakan ka. Tapno adamot at igunggunam amang receive iti parcel ko. Ay, okay, Maray. Agyaman aklaunay. Isupay mo't dayta, ah. Hello, sir. Hello, madam. Ada ti talwa parcel mo. Pangideliver ka di. Ada ka dito'y balayaw, nga mawam mo tao. Aywan nga agpaiso. Nalipatak mo nga, nag-text kada kayo, sir. Ay, pasensya kayon. Awan tao di tabalay ita. Iti ayan ti kumarik laangan ti pangideliveran nyo. Ada ka dito'y imbati yung pagbayad yung ijay, ma'am. Wan, ada kwarta nga imbatik iti kumarek. Saludsudam to, iti store na. Okay nga rod, ma'am. Agyaman na klaunay, tas sinumbatan nyo ti awag ko. Awan anyaman na, sir. Pasensya kayo na, jak na sungbatan ti imo na nga awag yo, tamadama ti trabaho. Naimbagngal daw yo, madam. Ah, dayta ka din di parcel ni Mari Lydia? Uwan, madam. Ay, nakita ka itay ngam nagdirdiritso kamat ngamin. Diyak namin amwa dito'y istoryo gayam man ang tinangibatyan ni Ma'am Lydia ti bayad na, ma'am. Wen, kanayon ngamin nga awan tao di tabalay da. Busy da. Iso asyak mo ti pangitaltal kan na itibayad ti parcel na. Ay, mano nga minon dayta? 1,257, ma'am. At iti bayad. Awan ka diti lower bill yo, ma'am. First deliver ko pa lang amin da ito eh. Awan pa iti baryak. Sige, mang tedak iti 1,3. Bali, adda suklik a 43 pesos. Ay, agyaman na klaunay, ma'am. Ay, pasensya kayo na. First drop ko ngamin da ito eh. Ay, okay lang. Adamot siguro 43 pesos mo dita. Ay, adda, ma'am. Mabit lang, terwar ko. Ops, ano di nakita ko, Odette, bakit? Na, apay akasta ka man ng Ignacio. Anyat parikot mo. Anya di nakita ngay may da in-deliver. Anya kalakit din ayalakay. Saan ko ako ko dayjay, anya? No saan mo ako kwa? Kita man nga ron. Na, di ka mamati kanyak? Kita atap no makasigurado ak. Amangan ko nak no ul budan nak manan. Amangan no jak mapupuutan kat maibus ti puunan ti store. Aday tao, ming-mingam man anasaya at nunagan ko dayta. Nagan mat ni Mari Lydia tinakasurat. Wan, taparcel ni Mari Lydia talaga dayta. Imparisib na laang kanyak, tabisi da. Awan tao jabalay dayta.
Kunaklakit din no parcel mo manan. Saan Mapan ko pa'y alaan ti parcel ko iti ayan ni Mari Odette, nanang. Di udit mo, pi, manakanayon ti pagibat-batsyam iti bayad mo iti parcel mo. Amagan dumataktak mo, pi, man jay tao, anak ko. Nanang mat, saan ko mat aliblibre ang di serbisyo na? Anya nga raud. Ikak mat iti kwarta na, nanang. Ay, nasayat nga raud, ano kasta. Tapno awan may bagbaga na kang ka. Wan nanang, amok daytan. Mala, mapanbungar rudan alaan, tapno di ka marabyan. Ang mga no agtudo pa ikit de, inton madamdama. Na kayo mampailang tagbantay dito yung istor, tata. Sa dino ti papanamaya, Odette anak. Mapan ko itulod ti order ni Mari Sasa ijabalay na, tanag-text itay. Saan ka no ang makaumay? Agawit ka dagos Ang mangan kunak no, mabayagan ka manen ijay. Anya lakit din ni tatang. Wen, agawid ak to adagos. Ay wen gayam, no umay ni Mari Lydia, itadyulatan ti parcel na. Ayan ti parcel na. To'y taluan na kasupot, tatang. Kukuha na amin day to'y. Okay nga raw. Awan ti sukli na. Awan, tatang. Ti parcel na laeng, ti itadyo no umay na alaan. Da kayo madgahan ti agbadbanday ti istor ni Mari Odette, Tata Doming. Siyak nga raw. At in-deliver na itayan na Sasa. Kapampanaw na laeng itay. Kasta ka di, Tata? Ti parcel mo ka day, ti gagaram. Wan ko ma, Tata. No adda imbili ni Mari Odette kada kayo Ay way, anda talo a parcel mo ditaoy. Husto ka day, talo laeng. Wan, Tata, talulaan nga talaga ti parcel ko. Oh, awatem na kaong. Agyaman ak launay, Tata. Awanan yaman na. Awan mo ti parcel dito, tatang. Imay ka din ni Mari Lydia itay awanak. Way, himay na inala itay. Anya nga itimbaga na kada kayo, tatang. Awan matkit day, nagyaman laeng. Okay nga rod. At least, naksayanan ti pampanunutek. Awan ka rin, Aramida. Mapanak ko mapay, di kusina. Kasangsangpet ko lang, tatang. Apay aya, amapan kayo iji kusina. Sikapay lang tagbantay ti istor, tagtimplak lang iti kapek. Di man unay takapi, tatang. Wen, basit lang anak ko. Agatas kayo laangan. Narigat no kumaro man ti an-an na yan yo. Da kayo matlaang ti kaasing. Sino dyan kinasarita yung di cellphone nyo, Nana? Di antim asusana, anak ko. Apay ka, no? Agbakasyon da angkel mo, Lucas. No kasta? Agawid da di ti Pilipinas? Wan, into no may alawas ka, no ti isa sangpet da. Anya nga ro ti plano yun, Nanang? No awan ko matyaramidam, agpasyarta ko may dya lugar da. Maiiliwak betan ka nagiti kakabsat ko, anak ko. Kasaditak nga muna ti boss ko, Nanang. No umanugot, di mayat. Mabalin nga agpasyar tayo. Manungal daw ko mananang. Uray, dual daw laang anak ko. Mabalinan day jay. Tinapatag,
Kat makitak manad, dagiti kakabsat ko. Uray adda video call ka sa balilat tamit at personal. Okay. Ipadas ko akasarita ti boss ko, nanang. Kat sapay la ko mangarod to umanugot. Awan ni kumari mo din. Nagpurkes itila ko na. Anya nga oras nga ta nga agawid tata. Dahil lang, tijak masigurado. Ada ka di ibagam ko na? Ibatik ko mamanon ti bayad ti parcel ko. Agawid kami ngamin iti lugar ni uncle ko kat awan ti mabati iti balay. No basta ibatik ngamin iti gate me, amangan mo to andamang takaw. Ibatim latan kanyak. Syakton, timangtad ka ni bakat ko. Okay lang ka di? Wen, okay lang. Saan mo ta narigat na ita trabaho? Ited ko lang mo. Ay na, agyaman aklaunay. Dahito iti bayad ko, oh. Kas iti sigod. Pakibagayo kan Mari Odette, asaan nan nga alaang ti bariya. Itad na laangan iti rider. Dahito yung mati para kan kwa na. Tapno adamat gungguna na amang receive iti parcel ko. Okay. Ibagak to ken ko na inton sumangpet. Ulitam tumutla nga i-chat Taamangan na da malipatak nga ibaga. Idulin mo na iti bakit. Na? Anya day ta, Ignacio? Bayad ti parcel ni Kumarim Lydia. Si kakanumanan ti mangi-receive. Day talaang tinted na? Uy, di mo kano alahan di suklay. Itad mo langan iti rider. Na? Awan timbati na agungguna? Iso da ito saan na naka-envelope. Para ken kakano. Kunaklakit din no nalipatan na mutten. Anya kalakit din bakit. Kumarim mo't di tao. Apay masapol nga ikan nakapailang iti gunggunam. Ay kat syempre Saan mo ta mabalin na libre na ti serbisyo? Anya kalakit din, Ignacio. Di mo ammo ti kunada nga extra income mo. Naimbagngal daw yung ma'am. Parcel ni Ma'am Lydia. Mano amin? 963, ma'am. Bayad. Ada pa'y suklik dita Uwan, ma'am. Ikan naklangan iti 3. Taikan kayo ti 40 pesos. Anya lakit din. Pasensya kayo, ma'am, Agyaman ma'am. Ikan kayo mo iti 40 pesos. Agawaam, tani. Ada pa'y gumatang. Parcel ka din ni Lydia da dyan? Wen lakay. Apay ngayon nalam pa lang ti sukli ngay. Ha? Nakitak ngayon nalam ti sukli bakit? Imbagak mutkan ka nga itad mo iti delivery rider ti sukli. Tip na kano kung ti kumarim. Ay, kuwang amin lakay. Anya kalakit din bakit? Para 37 pesos lang, kupitan pa Na, di mo ammo ti kunada nga extra income si ka, Ignacio. Saan na para kan kaday ta akwarta ngam alam kit din? Agawam matpi man di delivery rider iti kastangar aramidam baka. Hello, sir. Yes, ma'am. Na-deliver ka din ti parcel ko? Uwan, ma'am. Nasayaat mat nga rod nung kasta. Intad ka di ti kumarik ti tipyo? Tip? Awan mo't indad na, ma'am. Ne, kasano nga awan? Kat imbagak mat nga oray saan nan nga alaan ti barya. Iso ti tip mo kuma. Tunggal aday pa-deliver yung parcel iti store ti kumariyaw, ma'am. Kanayon ko nga ito ti bariya king kwa na, ma'am. Anya? Ay, unay na di amari udet. Tunggal mangibati ak ijay, kat ada ka na yung ti tipyo. Awan mo't tititid na, ma'am. Ay, una yan. Mala, isend mo ti Gcash number mo kanyak tamang isendak, sir. Pasensya kayo na. Dak-am mo akas tagayan ti aramidon ti kumari.
Ayan, Lydia, anak ko. Anyat inaramid ni Udit, aya. Ag-agawan na, dagiti delivery rider, nanang. Ag-agawan na. Wan nanang, di na ito ditip para ko makadagiti mangidil-deliver iti parcel ko. Ibulbul sana mo't gayam. Anya, Talaga asan ang mapagtalkan dahi ako mari. kasano nga rudan day ta? Kasaritak to ano agawid tayo nanang. Saan anasaya at tikas di nga aramid na. Uray na minsan, awan pa'y gayam tinaitad at tip ta nagdiretso mo't gayam iti bulsa na. Adto iti parcel mo, Mari Lydia. Agyaman aklaunay. Awan anyaman na, Mare. Aywan gayam. Intad mo ka di tip para iti rider nga may nang i-deliver, mare? Ay, uwan, Mare. Apay ka di, Mare. Ay, di ka man agul-ulbud, mare. Ay, anya kalakit din aya, Mare. Sa anak mo't nga gululbod kahit. Ay, nakasaritak ti delivery rider. Anang i-deliver iti order ko. Kat naku na, al-alaam ka no, ti sukli. Ha? Saan anasaya at ti kasta, mare? Agawam mo, ti padam a tao. Ay, adamot intad ko, Mare. Mare, di ka kadi agulbod. Tadjay delivery rider a mismo ti nakasaritak. Isu tinang ibaga nga awan mo tititid mo atip. Saan anasaya ti kastang aramid mo, mare? Al-alaam ti saan mat aparakan ka? Eh, Mare. Maudi day to yun nga iparesib ko kan ka, mare. Adala nga rodan tititid ko agunggunam. Kastapay ti aramid mas. Anya lakit din. Anya kalakit din anak ko. Para kwarta laang. Isupay kumamot day jay at tatang. Sayang. Awanan ti extra income ko. Ikan na kalangarudan ti kumari mitigong ko nam. Tagi kurangam pailaang. Nailaw anak lang, tatang. Anya nga ita. Nakarkaraw nga awan extra income mo. Day tangarod, tatang. Isupay kumamot jay itad ni Mari Lydia agunggunak. Day takot nga main. Agawam ti saan mo taparakan ka. Anya nga ita. Di na kan pagtalkan ti kumarim. Ay, sayang at talaga, tatang. Agbalbaliw kan anak ko. Dakas ti kasya ngay naramid mo. Wan, amin tayo kaya't na ti extra income. Gamno sana parakan ka. Di mo kumamot ibulsaa. Di mo agawan ti sana parakan ka. Di kagbalin ngagtatakaw, gapulang iti kwarta. Iti kasta, sana madadaal ti panagtalag ti padam atao ken ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Okay, sir. Bye. Sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Sabet, bakit? Ay, Di ko mareklakay. Kumare? Kat no sir ti awag mo ken kuana. Unay kan, Joel. Sa ludsodam at amin nun. Andaman siguron planom dita, jak amo. Masapol arumwar ka kabayatan ti panagsarita yo. Confidential nga ro tinagsaritaan mi. Saan amabalin amaamuan ti uray asino. Ang mga nulending, wan nulun manan dita. Inton kwan, agparikot kanto manan, no panagbabaya din. Insarden kung dagita loan kas lakay. Anya laki din. Siguraduam lang. Hindi kaya't nga damanin umay agsinger diti balay. Wen, awanan. Fully paid ti loan kan lending ko anya. Adaak nanang.
Anya ti masapul mo, sabay tanak ko. Adda ka din ni Hilda, nanang. At na trabaho na ita. Nasaya at mat nga rod no kasta, nanang. Mayat ti timing ko. Awan ti kontrabida a babae dito'y balay. Ay, anyat ko nam. No anya ti nangagyo, iso day jayon, nanang. Ay, anya ti kapeyo? Amo ni ading mo ti agdiskarte. Iso asaan kami amaawanan iti makan dito'y balay. Ay, kat mayat makikape ak nga rod, nanang. Manakman no naimas mat lang ti kapeyo. Agpakada ako, nanang. Nakita ka naggapo kay ti silad ni ading mo, Hilda. Ah? Ay, kuha, nanang. Anya manan ti inalam ijay. Awan na, anya kumangay ti alaag ti tananang. Sigurado ka? Pagan anok ngay met dagita gamit dayjay ahilda, nanang. Addala kinita. Sigurado lang. Tamangan no ibaga namanan nga damapukpukaw agamit na. Ni nanang met. Anyat pagkitkitaan nyo kanya kaya, agtatakaw. Ay na anak ko, ibagbagak laeng. Saan mo ta kayat asawan day tangagtatakaw ka? Jakla kayat nga agapa kayo manan kin no adda mapukaw agamit na dita. Naksayan mo ti kape nga indulin ko, nanang. Asino tinangkasay? Bawal mo't kada kayo ti instant coffee, nanang. Ay na, imay ni manang mo asabit itay anak ko. Katrin namanan na ti kape. Anyat ginagara na di ti balay, nanang. Awan mo timbaga na, imay laeng nakikape. Naimbag man ta di na inala tinagyan iti ref kan cabinet, nanang. Di na mo't pagan ano anak ko. Itaman pa'y. Adda siguro mo't ati abastuda. Nasaya at mo't nga rod ano gimatang damot, nanang. Tapno di na pagpalinan a grocery store ti balay no kastang umayda. Agrubata ko, Joel lakay. Sikapay lang ang timaka mo kadagiti ubeng, ah? Sa dino ti papanamaya. Adda kasarita kagayim ko. Anya nga ito yung naka-envelope ng inbag mo. Oops! Mutoy day tanga envelope. Na, Saan naparakin ka day ito anya? amangan mo't no papeles ti lending data. Saan? Mamin ano ka di nga ibagakin ka nga insardeng kunday ta alending. Alawanin. Agrubot ka nga rodan tapno makaawit ka adagos. Mapanak iti garden inton madamdama. Awan kadwa iti ubing iti balay. Wen, anya kalakit din. 2 hours lang ang arumara. Agsubli akmet la adagos. Dahito ti isaldak ka na kayo, sir. Itulo mo ti dagaday tayo awat mo, sabit. Wen, sir. Saan mo ta Hilda tinagan mo? Ni ading ko dayta, sir. Ay, sana mabalin na. Apay nga isaldam kanyak ti titulo ti daga, saan mo't anakanagan king ka. Di kay madanagan, sir. Saan kayo nga itarayan? Ang mga nagreklamo ti aking kukway ti daytoy at titulo. Anya kay lakit di matan, sir. Kabsat ko nga rod ti akin kukwa iti dayta at titulo. Napagsaritaan min ti may papan iti dayta abanag. Siguradum laeng, tadyak kayat ti gulo. Wen, awan pagdanagan niyo, sir. Iti jukit din ti kwarta. Tapno malpasan ti saritaan. Good for 6 months laeng dayta ah. Wen, sir, kalpasan ti innom abulan, isublik ti kwartayo. Agraman interes. Amuyo mat ti cellphone number ko. Nalakalaang akontakin naknukwa. Lakay, mapan mo man bagkatin ti doa karton ti groceries di ta tersena. Groceries? Wen, abasto tayo iti doa lawas day jay.
Nangalami ti kwartangin market mo. Awan pa imot inlako tayo anateng Siyempre, nadiskitarak. Pangala ako mangay no bilang. Ay, madanagan akong bakit. Nagadulakit din adramam dita. Amangan mo't no illegal tinagkapon ti kwartangin market mo. Illegal mo't asasawam dita. Anya lakit din aya. Wano saan amangan no nagtaod dahi ta iti takaw. Saan nga road? Nagado nga ibagbagam dita. Mapanmukit din bagkatan. Tamangan no ang tudong. Matidtidan day kaya sigurado. Sapay karton lang ang tinakaikargaan na. Amangan no maipurwak ijay. Hello? Kumusta nga itibayad mo, sabit? Alpasin din na mabulan na saritaan ta. Sir, mabalin ka di nga ikanak iti makalawas apawayway. Inna mabulan lang ti saritaan ta. Ururayak ngamin ti pagbayad ko kada kayo, sir. Kaano arog nga agbayad ka? Ikanak lang iti makalawas apawayway, sir. Agbayad akto kada kayo. Sige. Ikang kay ti makalawa sa pawayway. Ngam sigurado ma may subli ti kwartak, agraman interes na. Tapno may sublik mo tan, dahito titulo ti dagang insaldam. Un, sir, di kay madanagan. Agdiskitarak iti ibayad ko kada kayo. Di kay madanagan, tadyak itarayan ti utang ko. Magkapi-kapay ka ba, guys? Agyamanak kabagays. Anya nga mina ang tigagaram. Amangan kunak no kayat ni Hilda nga ilako ti dagana ije laod. Dahita tijak sigurado ka ba, guys? Salud-sudem tuman no niya ti may bagana. Agbirbirok ngamin di anak ko iti daga apagpatakdaran na iti balay na. Nalagip ko ti daga ni kaanakan Hilda ije laod adi na maasikasaw. Wun tabisi iti negosyo na. Idi pa'y aplano na amulaan day di adaga iti nyog. Ngam di na mo't masangaw. Wun nga raw. No di na maasikasaw ket kayat na nga ilakaw. Ibagam to kanyak kabagays. Sige ka ba, guys? Ibagak ta itex nantukan ka no anya ti desisyon na. At damo number mo kwa na. Imay na angkal mo duming dito'y balay itay, Hilda, anak ka. Anya ti imay imbaga ni Uncle Doming, nanang. Imay na sinaludsod no kayat mo kano nga ilako ti dagam ija ilaod. Agbirbirok kano nga minti kasinsin mo iti pagsaadan ti balay nga patakder na. Ay saan, nanang? Diyak kayat nga ilako day di adaga. Kaano di mo matmasikaso, anak ko? Adanto, nanang. Agpamula akto tinyog. I-text mo nga rod kin ni uncle mo asaan mo nga ilako day jay. Wan, nanang. Ada planok iti day di adaga. Makumay kumaklaang saan pa'y anarugyan? I-text mo nga rod ni uncle mo, tapno am muna. Tapno agsapol dalaangan iti sabali agatagan da. Nanang, Apay ka day. diyak mo tan makita ti day di laod, nanang. Anya? Mapukpukaw ti titulo ti dagak. Nay, asino kumangay ti daduma ang mga anak ko. Ang mga nuad dalaang dita, di mo makita. Mabalintag sa lunsod, tata. Anya ti masapol mao nakaw. Amuyo ka din, no? Sino tinakanagan iti dayto at titulo ti daga? Ay way, ni Hilda, kaanakak dayta. Apay nga daken ka ti titulo ti daga na. Insalda ni Madam Sabet, tata. Anya, insalda ni sabitken ka ti titulo ti daga ti kabsat na. Wain,
Hindi pa napalabas alawas ti Judith na. Ngam narigat mo ta makuntak. Isa nagdesisyon na nga umaya dito lugar yaw, tata. Mabalin ka di nga isuro yaw, ti balayda. Tapno makapagsarita kami. Ay una, diretsom laeng to'y kalsada. Jay kakaiso na abalay ti murdong ti kalsada ti balayda. Nagyaman aklaw na tata. Awanan yaman na baraw. Aywan, kukwak da ito'y atitulo, sir. Hindi pa napalabas nga aldaw asap sa pulak. Insalda ti kabsat mo day tati tulo kanyak, ma'am. Nagloko mo tanday di ama ng sabit. Isalda na ti saan namot ako kwa. Uwan nga rod, ma'am. Kita, marigatan ako namang singir. Mapan kalaangan iti ayanda. Isurok ti ayanda kada kayo, sir. Uwan man, ma'am. Jak amo ti aramidag. Nangaruna kit saan namit ako kwa ti insalda na. Inton sumaruno, di yun akseptaran ti titulo no saan nga isuda ti nakanagan. Uwan, ma'am. Lesson learned na ito'y kanyak. Doon sumarano, agbalinak nga stricton. Dahil tati kasasayaatan nga aramidan nyo, sir. Narigat ti agtalak itipada tayo at tao ita panawan. Anya tar aramidan day tao dito balay, Hilda. Anya pa'y kumamanang. Ang singir itibayad ti utang mo Anya? Awanan ka itibain? Isaldam pa yan ti titulo saan mo mat ako kwa? Ay kwa. Agpalawaga ka din ko. Ni sir ti kasaritam. Nagturod kan tomat. Bayadam ti utang mo. Tapno maala kong ti titulo ti daga. Ipangaasi maading ko. Parikot mo dayta. Dinakman iramraman iti kalukwam. Indulin ko ana imbag dayta at titulo iji balay. Agasam man ta nagturod ka anapan na ngala. Awan, babain mo amang isalsal da iti titulo. Asaan mo mo't ako kwa si kasabet. Ipangaasim lang kay. Tulungan na ko mga agbayan. Pudno nga insardang mo ti lending. Ngamnay, tamot tan mangisal da iti titulo ti sabali at tao tinsukat mo. Tulungan na ko maalakay. Awan mo't maibayad ko iti day talukas. Ura siyak, awan kwartak. Mabuteng akto pa nga umutang tawan pangalaak iti pagbayad ko. Kasano nga rodan day talakay. Ipangmuspulsam Utang mo na ita, di rumbang laang ang bayadam. No may day amanang sabit tito'y balay. Di yu paspaster kan nanang Maiparit pa'y laang nga umay dito'y balay. Ang mga notil-tila man ti umay nalalaan. Payan anak ka, anyat na pasamak. Insalda na madgayam ti titulo ti dagak amapukpukaw. Anya, Imay itay dito'y balay tinangisaldaan na iti titulo nanang. Itaan nyo kit nidag iti papeles nga iduldulin nyo dita. Ang mga no isumutan ti isaruno na. ay una yun day di akapsa. Nalaing day nga agulbod kat. Inululbodan na ni Sir Lucas. Iso na isalda na ti titulo ti dagak. Lakay, si kaman pa'y timakam mo kadag iti upin. Mapanak iti ayan ni nanang. Talaga ang madepresa kung nukastoy lang. Madipres nga ibagbagam mo tita. Maistresak nga rudan. Kasaritak ni nanang. Ang mga nuad na maipabulod na. Naban ka kano matigibalayaw. Ban? Bawal ka ijay, gapoy tinaramid mo. Sana mabalintikas na. Saan mo't abalay ni Hilda ti balay da nanang? Sigurado ang madanagan da no adaman ng takawam mapapeli si jay. Asino ti pagparparikutam. Makitam day ta abunga ti aramin mo.
Agraman kabsat mo, awanan pa nagtalak na ka. Nanang! Nanang! Oh, anyat masapul mo, manang sabet. Adda ka din ni Nanang. Madama ti panaginanana. No planom ti umay umutang, ununaan kan. Awan kwarta ni nanang. Diyak kaya ti may demanda din ko. Parikot mo matan aday ta. Kasapulak ti titulo ti dagak. Iso apa nga asim tagbayad kan. No saan? Siyak amis mo ti mangidemandakan ka. Uray kabsat na. Idemanda naklat ta. Wana! Asino nga min tinangibaga amapan mo isalda da dya titulo. No di kakat agraraman Pangasimading ko. Mabagti taklakit din ukas kailang. Ay, saan man asyak ti butbut ngam? Sulbaram kit ti parikot mo. No amom ngamin nga awan tinam na mama pagbayad mo, isardeng mo ti umutang. Mairaman akpayan itiray ta parikot mo. Talaga ang mabagti tak. May stress ak launa yan. Di nakbutbut ngan kunak manan. Nalaing kayo nga umutang. Kas kada mangisalda iti kumkumpurme. Gamno pa nagbabayadan, iba kayo ang may stress kayo? Iba kayo akas la mabagtit kayo? Kinakdramaan akas ta ah. Laglagi pam. Ano saan ka kumanga imutang, di awan pagparikutam ita? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.